Non lle fomos investigar se estaba corriente con Hacienda, eu presupoño que todos os ciudadanos partimos desa base, de que todos estamos lícitamente en boa situación ca Hacienda e ca Administración. Por tanto, deuse esa situación, correxiuse e eu creo que non hai, a máis correxiuse a tempo e eu creo que non hai ningún tipo de problema. Eu, se estuvera especialmente contento, houbera feito o posible para que non fora de candidato. A min non se me houbera ocurrido Luís Carrera, porque o contacto con Luís Carrera a nivel de Ourense pois non era fluido neste momento, saludábamos sempre onde nos encontrábamos, tiñamos as nosas charlas, pero eu nunca pensei, non partía da base de que non iba a dar o paso Luís Carrera de que meterse na política. O presidente regional pareceulle que era un bo fichaxe, pareceulle que era un home con coñecementos en temas especialmente que se van a debatir na campaña electoral e no futuro, e eu o único que fixen é dar o ok. Que eu tiña da mau o que Luís Carrera non houvese sido candidato por Ourense, porque ademais il quería que yo pidir eu, pois non yo pidir, teño todo arreglado, ou que me dicir, oye Luís, mira que non estou de acordo, non me houbera habido. PSOE e Bloque están moi nerviosos ca posibilidad de que o Partido Popular teña a maioría absoluta. E non desconfío tanto do Bloque, pero sí do PSOE, porque o PSOE pon a maquinaria a traballar precisamente para espolvorear. Pero este que son especialistas, non da hora, son especialistas desde sempre.